Kamilioni gana rimwe cia kwenjana ta bursary bobo nikienda gutigira ni bagutethia na barabara maskuru bo bagwita na mbere na mathomo jo ringi bogite bagatigira wenjani bwa mbecheji ni bukarikana njirere yagirite na yaweru na mbecheji irejanwa KIRI akpare akiba kubatara litamwaniki na Kenya 266. Thirikari ya kaunti ya Embu iri na muvango wa kuvesa na makiria ya milioni 100 cia bursary kuri arutwa a masukuru ngurani aria matari na uvoti wa kwirivira fees ya mwaka uyu. Muvango uyu uria ukoretwo ugumiritwe ni ungumania miaka ya vuka vereri riu rungu rwa thirikari njeru itongoretwe ni Gavana Cecily Mbarire wavota gukorwa uri na uguni makiria kuri arutwa aria mari na vata makiria ungikika na njira ya ma na waragania. Cia bursary turavesa in that supplementary budget ni milioni 105 iria tukuvesa na bursary mwako na niko turavariria mitaratara nigetha guo tuvesa ne bursary icio ciana ivote ku benefit na bursary iyo thiini wa kaunti ya Embu. Twathi kuvesa na besa cia bursary tukavesa na njira very objective gutari mapendeleo na tukanengagira mundu uria kwerio ina mavataro. Mwenari wingi kambuni ngurani cia andu kiumbe ni ciiyumiritie gutetheriria arutwa aria mekite wega makiria no ati maumite micii itari na uvoti ta mbangi ya Equity kuvitukira muvango wa Equity Wings to Fly na Equity Elimu Scholarship Program na mbangi ya KCB kuvitukira muvango wa KCB Foundation. Looking at the scholarship program, each year we intentionally give opportunities to 1,000 deserving students from vulnerable, marginalized families countrywide, with 100 slots allocated to persons with disabilities and 50% to girls. Bangi ile sienge na kampuni sienge ile meno votu wa kuvesha na scholarship wana mono watu mauririe ma join na mavote gutangazira wananchi nigetha guo tondu ni twaugacia mathina ni mengi kuria nja no ati andu engi mesi wa scholarship cia Equity ile sienge turagua itisekena na nitungi mauria na njira ya gitio mavote gutangaza scholarship ciao na aria onthe andu awendi mwega mangivota gukora makenda gu support ciana ki mathomo ni turauria ni wega ana momerutere nigetha gu ciana ino ciana mathina kuria nja ivote kuthoma. Na makiria eritu aria magite ciana mari anini ni maroretwe na ritho ria ntha niguo kumagwatirira mavote kuthie na mbere na mathomo mao. Na huyo mtoto alishika mimba akiwa darasa la 8 na akabarikiwa na tutoto tuwili twins tuchichana, na nikachukua uso tutoto nikalea akarudi shule akiwa na miezi 2. Na mimi nilikuwa naomba Mungu nikiwa kwa kitanda nikisema sijui huyu mtoto na hao watoto wengine nitawapeleka wapi, lakini Mungu akakunja. Kure gwetu mbere gutirio taru twirega kuketha irio wa miaka 3 mithiru taru kuga ciari aria engi matina nginya mbia cia kuthomithia ciana kuvana uguo gwikari ugano ya andu mathipirona nginya gia kuria nginya mai gutire. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta warita mwaniki wa Musiri.